Abataka bo mu cyaro cya Kibangase Nyamiti Ward Muhoro Town Council mu district ya Kagadi bagwerira akagwebwa nyuma ya nyine kakwanga kuziika omuhara obiramaze imyaka 3 ashwirwe konkogu akabatajugirwe nikigambwa ngo mugenzi Priska Kamuri wo myaka 20 akargo mu district eyewabo yashwerwa Kamwenge akargo mu district ya Kamwenge yashwerwa omuri Kagadi umwaka gwa 2018 kandi ayisirwe omushwijo bwa rukusiga omwana omwe gukwahereze kufa ishotamanywa amazina Ayangire Kamwenge okwija kujugisa kandi ogo ayizira rukwenda miliyoni emwe nuko abase kutwara umutumbe Kamwenge aguziike ogo kuyahurira ngo abibyo kwerinda babitahamo no kwekushaba emitwaro 20 kandi kwahereze kuzitunga yabuzamisho Corona tekumanya mworo corona tekumanya mugiga omuntu kufobwiro akamarekiro nizoba ngunu benda bashashura sente rahanga yabagirire mbabazi ahi mushanga haneja bernani mutaho nembo ati yagamba hanu mutasaswire sente kujya kukiriza kuzira atweke wenda kuleta leta onko vuya bogamba ngo kina bakirimire kandi batanga batakunanga kutaziika hano nyowe bundozire akavuye kandi ndi wa security mbaire nindagiro kumanyisa ba security nuko munyambeho uko abantongera babayire na social distance norole baire remeri RDC na polisi bahendire barukuragira becika okuziika kandi aba bazicira hamudumo gw'embundu amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi